Gulasch, liebe Freunde. Ein Abonnent wollte gerne die Erklärung auf Kurdisch. Deswegen jetzt dieses Video. Und بخير هاتن في قنال يا حلماندين فيربون يا طنبورة كردي هن بيجن طنبور هن بيجن صاص وكا من فيسيجي أمكارن بكردي فيربون حلماندن يا طنبورة كردي جوار بيجن لجبر بحرا بيتر abonnente ما کسی گو جمع داخواست کن آلمانیا وان خورترا جبریه که آلمانی دم فهم کرن اف طنبور وکا ون بینن بپردان جه هلانینا را کرنا جبر بترکی بو و جه اجبوی گو دنگ بیتر در کبه ما مقول چهار قول متی وکرنا ما کچکی وک آلمانا گوتی پخپاقین که یعنی مقول باندیا الگوری هسته یا خوا كده طنبورة كرمانجي اف الفير كوكا اف شبر طنبور چوكا الفيدي كوكا طنبورة مصدر بداريوي كوكا والجحكي دنا مثلا الفير خلاص نابي ما اف رقم هجمار دانينا يك دو سي چار تين شش اف جبويگو ونزوتر قاربن خو بحل مينن دنگ گرك دنگ سرگوهي خوا ونحس بكن دنجي طنبورا وواك فيا ودنجي طنبورا وتهام واك في تشينا بي وجبر اف طنبورا كنا يا كورتا قالكي كورتا تلفر يعني تكاري حيني كوك حيني Einstellung تكاري بتشكي كده صص بكي بو كوك كده يعني تكاري بتشكي ده بش دينه جبروي كي تشيبيغو كوكا واو يا متام نيك بي بس يا فرض اوا بوتيل ببن يك دنگ افتيل تيلي جيري انيفي و دسرا از يا طمورا كورمانجي بيجم يعني تيوي محني سر وهردو تيلي جيري ازوان دنگا دوري مي فا سو لا سي نوتي موزيك ازوان بيجم وكم گوت دو فيديو خدا از نما موستي صاص طنبورة كردي ما من بخوا خوا حلمانديا و اجيل گوري گو مخوا حلماندي جوارا بيجم چه دبيگو كي ماسي بچكي تيدا هبن و هيفي دكم وان شاشي تيما كي ماسي محفو بكن و قمري ماجي هنديا بهنديا خوا از دگرم جارنا از بخوا دگرم جارنا هنك دگرم يعني اف قنال ما بتهني جبوي داخوازنا وجبوي جو كيف عمت ديگون فيري طمورة كردي ببدنا تشيكريا نجبوي في داخوا الوي گوريجي بفقيري وبلنغازي الگوري درفت وإمكان اخوا يك جوان سترانا حتى نها ما نه ستران تشيكرنا سترانا يكي بوكي دلالي ياد دوا اویندار تبو میاسسیا بیت نابی یا چارا از برفم یا پنجا ورجان شش باران باری هفت ورا حمدیا هشتا شیرینا من ورا بامن و یا نها آیلی گلی او ستران هنک جی ای دلیل من ای شیخانی ی رقصینا وقتی وقتیگو از ستران کنو دست بیکم از پیشی ستران گشت وکا نورمال زو بلز از بیجم تاون ستران ببهیزن ما کجان سترانا و هدی جارا دوا از نو هدی پرچا وردم فهم کرن از بیجم يعني يك حفت نه و از وانجارك دو باركم دو فيديو جديدة از وقرينم افستران هنجيجي اي عم بي رقصي اي ديلانينا وك مثلا بوكي دلالي
strane normalin weka bêta nabê ne ji bo dîlanê re govendê ne. Em tevlî hevkin çend şiklê lêdana tembûrê yek wek me got delîlim mek mesela wercanê û hinek yê dîlanê û hinek jî stranê normal li gorî derfetê xwe û daxwazê xwe hûnê ji xwe rajin van strana û ne mecbûr in ji yekê heta nizam niha deha pazdeha li pey hev çêkin ku jan bi we xweş bê wê xwe bihelbînin. Serkeftin û zor spas.